Kanyang laki din! Lakay, inda kun iji palingke. Tapno malakok adagos dagito'y natnateng kan ikan alakok. Mangan kalat taditan. Adati kadem dita abay ti katrem. Kinalubak, adobo ti sidaem. Kat mangan ka ngamin tapno maikat adagos dita an na yam. Ay nga, mayat. Adobo manin ti sidaek inton madamdama. Ay nagkanasin ti kastoy. Agyaman bakit? No apay tumot nga may nasaan met na maimimbagan ti sakit ko. Di kakit nga rod matulungan nga aglako ide palingke. Saan mo na panunutan day tatonyo? Tinaskan nga aramidam. Katulungam ti bagem tapno umimbag ka. Saan mo tumot ngamin akaya ti agpa-check up iti doktor? Jak nga rod kayat. Amangan no kumaro pa iti sakit ko. Manayunan tukit din ti sakit alaklak amat. Kasano ako markaraw? Kat ospital, wano klinik ti papananta. Expert dagiti doktor. Ay saanin bakay? Amangan no injeksyonan dakmanan. Jak kayat ti matudto, dok. Bala, makaambo ka nga rodan. Lipato mo, tinaibagak. Ang mga numarabyanak ita. Ado nga mintilakaw. Saan na balay tamasapa nga agawid ni Lisa. Katadan to agluto inton malam. Mala, inakaon. Agan-anad ka bakit? Ay, ni Lisa manin ti agluto inton malam. Sigurado nating tumanin ti lutuin na si daing. Kat kaungit nak tumanin no sa anak amangan. Ayan yan, ni kumabakit ti agluto. Tapno karne. Wano ikan man ti sidaag. Nagsaya atin ti kastoy abiyag. Mangan maturog lang ti aramidek. Ay, bumangon akman kitday. Kani kunday ito insagana ni bakit akanek. Adubo nga agpaiso ti sidag. Nga madubo matakangkaw. Ay, na yan ni bakit. Kunak lakit din no adubo ababaw. Ay, kunak no na may sak ni bakit. Ang imsak mo tinamaysaan na. Ayan niya lakit dain. Tataton nyo. Umayak man. Ni ay midayjay Ay, agidak man. Tapno mamati ang masakitak. Ay, ilokat mo latan tiri daw, basang. Sana nakatrangka dayta. Ay. Pasensya kayon, tata. Nasingak pa yun, ti pan naturog yaw. Ay, at damalo ko nga igam na. Ang mga nukar ni dayta. Tataton nyo. Ay, sa anak-anak katurog. Agkakapsutak lang amin. Iso akas lakayat ko tiyagid idda. Nakaumay ka man. Wan, tata. Umay kayo ikan iti sidaan nyo. Nadamag ko, hagsaksakit kayo. Aya. Ay, tuyo mo't gayam. Ay, agyaman unay iti dayta sidaan. Ay, kunak lakit din no karne. Tuyo lagayam. Sige tata, mapanakon. Agpaimbag kayo. Ay, sige. Nay, adaman ng tao. Sino nga tamanin day taya? Disturbo iti panagbuyak iti YouTube. Ilukat mo latan tiri daw. Naimbag nga oras yaw, tata. Sino ka itayin, Barok? Siyak nila, Ray. Naglaklakwak iti makmakan, tata. Kas kumay titinapay. Si daan, kandad dumapay, ari dito it amakan. Ay kasta ka de. Adda ka di fried chicken alakom, Barok. Ay, adda, tata. Mano ka di tigatangan yaw. Ay, 5 pirasaw. Nga mawang pagbayad ka.
Takas makita mat kat masakitak ang mabaling ka di nga utangak pailaan. Sa nabalit a bayadak daw. Di kagdanak. Mangup-opisina ti anak ko. Kan pulis mo ti asawa na. Ay, ala tata. Mangala kayo pa iti fried chicken. Dagasak tuwinton bigat ti bayad na. Ay, win barok. Mabitla nga ro tata. Isupot ko na ito yung fried chicken. Oh, ha? 365 pesos amin ti balor day ta. Anya, ay nagninamot gayam. Tatang, nakaturog kayo ka din? Ay, si Mangpet kagaya minanak ko. Wan, tatang. Tatunggal aldaw ti Friday, masapa kami nga gawawid. Kumusta kayo matan? Awan ka di pa'y ni nanang? Ay, awampay. Ang mga numarabya na sumangpay. Kasta ka di? Ay, win gayam, Lisa. Ikanak man iti kwartam. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta ngay tatang. Di yu ibaga arumwar kayo, kat saan kayo pa'y nga imimbag. Ay, kwa. At dangamin kayat ko agatangan ngay regalo kininanang yo. Anya day jay, tasya konti manggatang. Ay, sakton. San mong tumot lang ang masikaso? Alan-ali sa anak. Ikan na ko niti kwartam. Tarigalwak man ni nanang mo. Tapno marik nana mo ti panagayat ko. Ala, ikan kay to. Inton umimbag kayo tatang. Ha? Awan pa'y sweldo kita. O sige, panawan kayo pa'y. Mapanak pa agpulos. Kan lutwak di ginatang ko aparyakan okra. Taison ti sidaw nyo. Ay, salbat. Kasano pa ito yan? Tawan pagbayad ko iti fried chicken nga inuhutang ko. Among bakit? Masyanak man kinitatag. Nabayag mo tin ngagsaksakit. Dandani makabulan en ngagsaksakit. Wen nga rod lakay. Di namot ngamin kayat nga agpakita iti doktor. Saan mo na may imbagan? Kaasi pa ikit din tilangana. Anya nga ta tinasayat nga ramidan tayo. Tapno maimbagan adakos. Bayan bakit? Kasaritak inton bigat ni tatang. Alukoyak ang mapanagpakita iti doktor. Sige man nga rod lakay. Barang si ka, tidanggan na. Awan ka di serak mo ita, Archie, Barok? Awan tatang. Isoabantayan kayo pa lang ita. Ay nasayaat nga rod no kasta, Barok. Tapno makainana ka, Mike. Wen tatang. Ket no kayat yo. Kaduan kayo ngagpa-doktor. Ay saanan. Gastos laing dayta. Ken maysa, ang mga numarigatan ti doktor amang kita iti sakit ka. Apay kumangay tatang. Nalaing dagiti doktor. Ado ti aparatus da tapno maamuan da ti saksakit. Kas kumay ti sakit ti ulo, tiyan, ken aminan. Uray tupay kinabagtit ket mabalinda maamuan. Ha? Ay, uray ka di pa naglastog, maamuanda? Saan, tatang? Mabalin na maamuan da. Apay, kas lamadanagan kayo matatang. Ay, awang Barok. Nadamat ko laeng. Ay, sir, itkit di ti kastoy. Dandaniya kung natiklog. Tata, ayan nga iti bayad yu iti nalayo 5 piraso a fried chicken. Ay, agtoy. Ket inton bigat. Mangyag kanto iti lechon baboy, Kentalo a piraso a fried chicken. Oo na, tata. Ang mga nuutang manan. San na bali, Tabay bayadak, Mike. Sa bagay, di yu maitarayan. Wan ko nakmat ken kalari. Nayo namat iti donuts.
Kan urayan niya pa'y anaimas at tinapay, ha? Ala, wan tata, urahin nakmanin inton bigat iti kastoy mutla nga oras. Ala, rumwar kan dito'y balay. Ang mga nusumang patdag iti kabalay ka. Kit maamuan da nga da pagut-utangak iti makan. Naimbag nga oras yun, nana. Dumagas kayo pa'y bita. Naimbag nga oras mo, ba't balasang ka? Gumatangak man kuma iti bugoong. When Nana Berta, ay agoray ka. Adaman man manlaw ko iti asawa yo. Anya ka di ta, balasang ka. Adda ngamin makitkitak, amay sana laki, amapmapan iti balayo. Damag ko man, asino da iti alalaki. No anya ti aramiden na iti balayo, nga mabainak mo't ngamin. Saan ka di anam namin san anapan iji balay, tidakda ka batem alalaki ay. Namin nana, iso amas daawak nga rod. Asino nga taday jay? Dabagak to man iti asawa. Uwan nana, mga nubisita na laeng. Ngamin, ada ka na yun awit na anaka eko bag. Ay abangan mo't nubisita na ngagpaisaw. Ay ngam kastaman bilang. Ibusin na nga ron at itid jay alalaki. Awan ka di masangsangputan yun, nana? Ay, awan mo't balasang ka. Uno, amangan kit di mo't nuputot na iti sabali a babae day jay. Iso alimod ti panang sasarong karnak kan ni tataton nyo. Mga kadlakay, saan ka no makaawi dagiti anak ta? Maturog da ka no, iji nakaangayan ti si Menarda. Anya ka diti sidaan bakit? Pariyaken tarong. Manan, iso siguro ajak umimimbag. Kaputan natin nga kanayon ti ipaspasidayo kanyak. Kat anya nga ro ti kayat mo, karne? Uwen ko ma. Amangan no iso ti pumigsaak. Aguray ka man gayam lakay. Adda ka no kat nakita ni Aime akanayon nga umay diti balay. Kat kanayon nga adda igam na. Asino ka di day jay? Ay kwa. Ay jay mang mas masahe kanyak at taga dita daya. Kaanakak mutlaang day jay. Kasta ka day. Ibagam tuman nga raw tagpamasahe akman maut. Nasakit ti si ikat ko kat. Ay managbabain day jay. Iso nga mga no di na kayat ti umay. Anya? Oy Tonyo, agpudno ka man da. Amangan kit di mo't nupudno ti imbagan ni Aimay. Amangan nuputot mo iti sabali a babae. Ay na, salbag kayo mat. Didak mo't pagbalin na nadakis Tamangan no ad-ada ako maro ti sakit ko. Mamwakla ag aluklukon ak. Agsagaan na katunyo. Sabali ak no siyak ti makaungat. Anya! Abulan ng tinapalabas. Kat madlaw ko alumoklok magkalakay. Ay, simpre lumukmagak ta sa anak mit ngagtrab-trabaho. Natural alumukmagak Apay, kaya't mo nga rod ako muto nga. Ay, saan Mas daawak laang nga may ta dumakdakkel ta buksit ba? Gagangay mat siguro ang mga numaik-ikatin ti sakit ka. Nasaya at nga no kasta. Ay ngam nasaysaya at kumano agpakita kay ti doktor. Tapno maambuan tayo no adda sakit mo no awan. Ay saanan, gastos lang na ita. Ay adakan ka na itatunyaw.
Isu ano maunat ka adi na oras. Awan nga rod pababasulab. Sa bali man ti madlaw ko kinitatang, bakit? Anya ka di dayjay lakay? Apay, di mo madlaw alumuklok magnitatang. Ken madlaw ko akas lasaanen nga aglanglanga masakit. Kasta aya? Agdwa-dwa ak atalagan kinitatang. Amangan kit di, no at dati mapaspasama kasantay ang ammo. Ni? Anya kumangay? Idi ngamin, di na magkanyak ni tatang, no kabaalan dagiti doktor nga i-detect dagiti agululbod. Kat? Iso ako nak, amangan, no agin sa sakit laang ni tatang. Tata, at tuyan ti order yu akarnay. Yeg mo matan ti bayad mo Saan ka mata makaaw-awatan niya? Imbagak matkan ka nga itid kuntaw inton kanikadwa. Saan pa yasimbang pet dagiti anak ko? Ang naurnungan ti utang yu kanyak, tata. Apay ngamin nga order kayo nga order. Nawan mo't gayam kwartayaw. Apay nga rod alako ka alakaw. No di mo kaya tiyagpautang. Anya, si kapay ti mangibagay ti kasta, tata. Kunak ano tulong ko ken ka, gaputa masakit ka. Ngamday takit din ti bagayaw. Pasensyakan barok. Di ka madanagan kunak manen. Itid kunto ti bayad dagiti in-order ko. Siguraduan nyo tata. Tanusan, ipabarangay ka. Ipabarangay mo ti masakit? Anya masakit? Agpampamarang ka lang nga masakit. Gaputa iti may kadwa nga umay ko dito balayo. Sinirip ka iti ayam ti tawa. Kat ijay anak kita kakabaalan nyo matgayam ti tumakdara dakda kayaw. Binoy buya kapaykit di anangan Dagiti laang sidaan ti kinnanyaw. Kat apaman analpas kayo anangan. Nagtugaw kayo iti kamayaw. Kat nagsikkawil kayo bay. Di ka naglibak tata. Iso abayadan yung ti utang nyo kanyak. Agsubliak to intun Sabadaw. Kat umay kayo singiran. Sa nabalay, inimimas yung matakinan dagiti lakaw. Tatang, nag-awid At iti karni ti baka asidaan nyo inton madamdama. Agsubliak matlang iti trabaho. Inyag kulang dagita. Ay itaman pa yung gatangan nak ti manugang ko iti karne. Ay agyaman nak unay abarok. Inkarigatan pa iti nang itulot kat adda trabahom. Sa nabali tatang. Kaya't yung kadi ngayalaan kayo iti napoy? Ay saanin barok? Sa anak pa'y amabiseng. Mga anak tulat tayo ton mabisinak. Iso pa'y apakataktakam. Alang nga ro tatang, mapanakon. Ay aguray ka man barok, ningay Lisa. Saan ka di pa'y nga agawid? Tamangan winton tapos ti panagawid na tatang. Ay kasta ka de, kailiw ko nga minin ti anak ko. Saan na bale? Agawid to matlaang tatang. Ala, mapanakon. Mala barok, agan-anat kay ti panagbiyahe. Naimbag nga oras yun nana. Da kayo ka diti asawa ni Tata Tunyaw? Awad, siyak. Apay ka di barok. Asino ka kaday? Ita ka lang amin na makita dito. Ay, san lanam na minsan ngay mayak dito'y balay yung nana. Ngam ti asawa yung lang ti kanayon ko amaranaan. Iso ngay mayak, gaputa itating karina pa nagbayad na iti utang na. Panagbayad? Apa ay, kasano anak ka utang ti asawa ken ka? Anya nga utang dayta, kabsa? Ay, kastoy nay. Nakautang ni Tata Tunyo iti agarup 2,000 abalor ti sidaan ken tinapay. Lechon a manok, fried chicken, ken dagiti kakaimas at tinapay. Anya, ay mangibaba inday jay alakay. Masapol ngamin ngagsingirak kuman. Ala, mabiit lang tabayadak ti utang ni tatang.
Ay, agyaman na kabsat. Malugi ak ngaminan no, jak pa'y lama kasinger. Unay ka tatang. Ah, Anya ka di dayto nga inararamid mo. Nakautang ka, gapulang itinaimas asidaan nyo? ah, Ay na, amo kon ti amin tatang. Agin sa sakit kayo laeng. Gaputa ni Archie mismo tinangsiim kada kayo. ha, Kaya tso ka di abuyaan ti video yaw amang mangan, idiinyag na ti litsyo na si daon yaw. ha, ay, hikwa. Ay, awan manaknakam mo ton yaw. Aharig na daw dawatom ama idalit ka. Gapo iti dayta nga inaramid mo kada kami. Ah, Pinamati na kami ama sakit ka. Tapno di ka agtrabaho. Ken tapno makapangan ka iti naiimas. ay, pakawanan dak ko ma. Nagbababawi akon. Manipod ita. Baka mo kamatan iti biyag mo. Ha, Manggad ka. Manggad ka. ah, Tapno ada ibayan mo ka ni Lisa. Tabinayadan na dagiti utang mo asidaan kanilaray. hikwa. Ay, bakit? Lisa, marigatan ako umangas. Ipandak ko may di Tatang. ospital. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Agin i-stroke ka kadiwan no? Tunyo! Tunyo! Ay, chila kay! Tulungan na kami kuma! Ni Tatang! Sana makaangaw! Nasaya at mo't na nakariing kan lakay. Baka, anya tinapasamak? Na-stroke ka, gapo na high blood ka. Ah, Gapo siguro iti kanayon mo apa nagsida iti tabtaba. Kan may sa, pimay paison ti panagpamarang mo ama sakit. Naidalit ka kat nga rudan, tunyaw. pakawanan dak ko mawakat. Ay, sabi la ko matapakawanan na ko niya po, Diyos. Na pwede naramit ka. Ay na, agpanunot kan tunyaw. Saan nga min akas karina ti inar-aramid mo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.